Ke le dumedisha ka leina la morena wa rena Jesu Kriste. Amen. Lengolong la ditiro tša baapostolo a kgaolo ya bobedi go diragala taba e kgolo. Jesu Kriste o ne a golofetša barutwa ba gagwe mpho e kgolo. Mangolong a Johane o ba golofeditše gore ke tlo kgopela tate a tlo le nea molwedi e mongwe gore a tle a dule le lena go iša go sa felego. A re ke moya wa therešo. Go e nngwe kgolofetšo o re mohla go tlile moya wa therešo o tlo le sepediša ka tsela ya therešo moka. Le gono re bona phetagatšo ya kgolofetšo ya Jesu Kriste morwa wa Modimo. Lefoko le re ba be ba le mmogo ka moka ba le pelo tee. Gwa kwala modumo o tšwa go legodimong wa tlala ngwako wo ba dutšego go ona. Ka moka ba tlala moya o mokgethwa ba thoma go bolela ka maleme a šele ka mo moya o ba fago ka gona. Ba bangwe ba ba kwera ba re ba hoše beine e bose. Moya o mokgethwa wa tlala go Petro mme a ema a hlaboša lentšu a re, lena Bajuda le baagile go Jerusalema botlhe, taba ye a e tsebje ke lena. A re taba tše di boletšwe ke moprofeta Joele a re, morena o re nama yotlhe ke tlo e tšhela moya wa ka, mme barwa ba lena le barwedi ba lena ba tlo profeta. Mašogana a lena a tlo bona dipono, bagolo ba lena ba tlo lora ditoro, le balata ba lena ba banna le ba basadi ke tlo ba tšhela moya wa ka mehleng yeo ba tlo profeta. Ka ge o tšhetše nama ka moya wa therešo, re kgopela wena tata wešo wa magodimong gore moya o mokgethwa o tsene go rena ka moka. Re kgopela moya o mokgethwa wa gago go dula ka dipelong tša rena ka mehla. Re kgopela gore ka moya o mokgethwa wa gago o re sepediše ka tsela ya therešo moka. Re fe fogo go bolela ka maleme a šele eupša re kwale ka leina la morena wa rena Jesu Kriste. Amen.